Evanem berdewam dikin do 25 مجدار روجا تکوشین آلدیشی توندی آل سر جنابو به بونه مجی خواستم سر به مسئله هنکی دی باغون به پسپور کیرم سر به مسئله باغون امی بفایسال یاشم او بخالی کار مدیر مالبات و جواکی دیار بکریه می بویر سر هم ایل eylem planı ku bitirgite godun planı proje kuatna amade kirin jibojina jiye Diyarbakır taybeti her val heşte yek bajari f proje tabi berdevam dikin hatna amade kirin vek se sali f planten amade kirin jixo emeli ser sedeme ve de civake de ref çawaya bejin jin de heji çebin malbat de heji çebin yek bir mevan bağın sermede ya civake önce karınç merabin visin hem hevi daha fazla xon karın bin visin hem ji pirseka ve hebem karınç mamuste xoji بپرسین امینه دن سکناندن و ام دست پی بکن تو بخیراتی ماموسته شکاییم خودم مالی آوکی باشه اون چون باشه همجی باشین گلک سپاش دیاربکر حتی ودره اون بخیر و خوشی ان شاء الله ون هاتن ماموسته مسئله که هنکی گرینگم tabii اون پسپاری وی کارینه اون بهتر و مسئله زانن لبلیم دناو جواک ادم بیشن جیجنا چیه پیشیز خوازم بیش و بپرسم پاشجی از کات تشتی کوکرینه خبات کوندکن پلان کوکرینه بپرسم ولد الناو جوات يعني قال سري جوات في بيرك نوسا اري قال سري جوات جدوي ميرك يمشتك سعد بيسنم كيف خوش تبن ماوس اري او çünkü ديما اون بيرك ما اون خشكي ما اون بيرا ما اون اك مظندك ما اون اك متين الدنيا اون اك نهما هذا زكي امز يعني دسكي واندا دمينين او ما شيرددن ما او ما مظندكن او ما خويدكن هرتشتمه يعني دستبك ام بيجن جن نو سواك بقول زلام جي جن مزندكن بيرك يا جي جن مزندكن لبلي چما پشتر اف یک درد كوي ميداني هر چقاس ديك و مزندكه جي پشتر او درابن توندي لدايكا خودكن نخوشكي خودكن خانما خودكن لدردورا خودكن اف یک چما درد كوي يعني درونيه که چاوي پسيكولوژيه که چاوي arasti ev güne imet tavaya yani emirat tenine birekji navavi güne idane çünkü vata sebi mazındı be birekji yani vi sebiye ku mazındı be ve serhaqe bireka eknake vi mazınnake jera navi wanhinnake nabije sebi vata ku vi avay mazın be mesela embejin vata ku de qizu kurba ve kahev mazın bike o zaman او سبيجي او كورجي او بيريكجي او قيزكجي وطامزن بن او حقيه زامبن يمو سناكن يعني افغني متماما اراستي غني متماما غني ميراجي غني جناجي غني دايكجي kültür yani kül az seviyayı lazım bejim çand yani ev çand le ser çkina başati avakirni berwi avay birek جیوی نل سری جواکیه یا لبنی جواکیه یا لورتا جواکیه اش برای جیوی پرش براختنه حق نادنی چونک حق تنه يا ماما سوا قلت حق بطايبتيجي عالية مهرمة ونجي لدياربكر لأن بيتر النهازانن يعني ما في جوا يجنا كتشكا إزاروكا تونه بطايبتي مثلا بعض بيجي ولا كتشامن أسحق ميراثا خو نادم نادمته نزانم işte تكتشكي جو خطي بزوجتي هري بيجي كيدين بطايبتيجي بو ميرا بيتر دسكرين يعني اف حقي كنادن كتشكا اسقازم هناكي ون في مسألة ده ون خبتينا بحثاوي جي بكن هما بقنادن ولا ما باطن قيت نادر ليجا حقوق ما مثلا دفي وكيف اشيت راسته مثلا ام بيجي مال ملك شهفه خاني اراضي شهفه دفي وكيف الشرع جبليه ام باوري النفس ام خدي بيخمبر باوريا مايه نقول شريعه تجي ما في وهي راسته القران الكريم ده ده حديث الشريف ده لسيرفي اوي ايتنا حديثنا هم ده بدي حفانه بكي دي حف بيسحف حديثنا خدي دي اش حقي خو درباست بم ش حقي انسانا درباست نعم يعني تسوي ام بينج المجنكي جنيوي بكي خدي سوي تعفو بكي فقط وطا حقي خوشكا خدنتي خدي قبولناك جزایویش مزنه. بیاک باوریا به هوا فیار ورتیه. قرآنی کرمی است که. بله.
بروی اوی نادن یعنی hem şer'en hem hukuken destek mesela dedim ki yani bilek ara hakkı ama vatakti beji fiili natne يعني اف هشمندي تشاوا تشي دبي مثلا وك وقت د حقوقي ده هي د شريعتي ده هي زلام د چنا جامعه مزگفتان بيجن خطبتي داين ملاج وارد بيجن دبي حقي كچكي خبدن يعني جي هي جواها بندوان دن لداني روان لكن ابيك افكري كوسا تونديه بكن يعني شو مش بو هركسي نابجن بلا تماشواني ما شاش فيهم ايكو دكن يعني باسوان دكن اف شي هشمندي بوار تشاوا تشي دبي وك وقت kültürle geliyor ambejin malbat edecek işte kusahaya yani. Arasti gerek via bişkenin ve anlayışı gerek bişkenin. Çünkü ne rastı, ne hudaiye, ne insaniye. Yani çok kültür kaçava ne? Peki mesela ambejin Diyarbakırcıyık ele diyeceğim 1 milyona araziye, milyon dönüm araziye. Belki 10 milyon, belki ne çend milyon. Ez iddia etkim. Jisadi yekşi mesela bir pirekaya. Not. Ya işte. Sevatak embejim bav malih belad ki miras belad ki de nave bdekizi. Ne jinabejin neyse. Beri vegam goya mesela mugo güne imet tavaya. Rasta. Ya güne mi zlamat terenine güne daykajaya güne imet tavaya. Güne herkesiye. İşte servi avayı emli Diyarbakır kheftin. Beri xabatı ve diverde hüvde hev ilçe mehene kasaba mehene her hüvdeci tamamı gunda çıka gün meleki hebe bimüftül kiral sevi eylem planiyeme me tamam aracı vinkir hava hem de Çin ve tamamı mellara seydara hem de xwazin diye destek bitirme. Yani behin kurum aradı xabdinam samamı. Mesela vata hem de Çin hem de kaymakam digarın kaymakam talimat de tamam müftülük tamamı mella o tamamı seyda ev Kiev'e eviş ilçe tamam deni. Hem de servi ava işte yekce mesela mirası. Yani emdivin mesela ona kanaatün derine. Millet goyu khuddavan seri civatı evin millet seri civatı. Eşenge civatı ne? Ev seri civatı ne? Ev millet yara sohbetkin, ev nasihatkin, ev arasti dibejin. O millet şilwa guhdari dike. Millet guhdari dike. Şuan bav. Ya xwendavanê me ne yani xwendavanê me wê dinyayê wê dinyayê ewin pêşiya me ewin em divên vê behsa vîya wa jî bikin behsa tiştê baş û behsa her tiştî dikin mesela ez ji melara seydara divên teheqlî divên û başa xwedê û pêxember dikin û behsa mêjê dikin behsa zekatê dikin û behsa cînartiyê dikin û behsa her tiştî dikin hinkî zêde behsa mîras jî bikin wî jî bêjin دبيجن مع مستجبركو او جميرن Vega ekbune hem müftü yani hem müftülük hem cimele daha o ciberi daha oktirin. Hedi yani Aile Bakanlığı hakikaten servi avay az mazın nakım yani portşokole. Divin beyci. Divi varide hene Serokomar Erdoğan jî xanıma ve Emine Erdoğan jî li ser vêgî her tim dibêjin. Bi taybetî jî li ser zû zewcandinê te di erken yaşta evliliği. Yani liser ve meseleci perdestekinin haberi divi avay divi ambejin rengi de Çin'e. Vallahi vata kütüsebi jihijda piçuk bizevcini belaya. Vallahi saat xwazim ez ki belki ek haberdim, tuş haberdim, kusuri narine. Na estağfurullah. Belaya, zani çima belaya. Yani vata sebiti bidi hevberdin. Vega mesela çıka dev bav hene, avega ekul me godarit kin, temaşet kin. Ejwana dev, bata mu qiza xuzu bidin, hemli xistini yubxwe, sive roji ve zilami ve hevberdin. Ejiber ku hiç zarok et. Eftene jina qede. Ek zu bizewcin bebek yavan dimrin. Ev bu xud travma dibinin. Psikolojiya wan xera dibe. Yani pirek jî zilam jî. Vêga mesela em bêjin tedî em divê erken yaşta ve zorla evlilik em behsa tevqîskat ki zinik kurik jî zû dizewcînin. Mesela zanî çawa ez wî dixwazim bêjim. Mesela em bêjin ku di malê de kurikî hebe
Sebiki kuri teni hebe dve emizu zevcinin çidve çina ve biraz sebi kurki çebi ve cümle ku nefşavat bir soyama bila devam bike. Eri. İradu ve zud zevcinin ev zulme. Raste. Fakat tabi privi krizin kuzaruti dedim. Yalnız dilser vi avay memleket başmını da çe. Xwazim vi bejim. Raste nana edi sal baştı. Edi zub jin jin xwazim bejim. Xwandin peşketiye keçik edi dixabitin dinav kardene dinav iştene lê ji xeyni mesela tundiya lêxistina nava malê mamoste çend çeşitên bêjin şiddeti hene dinav civakê de ji xeyni vê bir rengekî dî bir rûyekî dî derdikene pêşiya me. Valla şiddet nava gel da evza heye. Mesela divên ku lêxistin hebe dar û lêxistinê hebe divên ew jiwanstrê ku ew şiddet ew e. Ew tenê nîne. Psikolojî heye. Yani wata yekî zulmê lê bikî. Tiştê nebaş jê ra bêjî, şpîrekê ra bêjî. Her tim hakaret bikî. Hakaret bikî, tu nêrî derê derva, tu nêlî, yani tu wê nekî însan. Tu wê deynî paşa civatê, ev ya psikolojik şiddet e. Xwedê ji te razî ve te behsa civakê kir, ez êdî seviya o yarım. Wexta pîrekê bidî paşa civakê, ev yê psikolojik şiddet e. Vêna qebûl nakin dibêjin kamel te daye me çi şte kiriye ama wek we got derûniya insana jî xera dikin. İşte wî tenê zanin. Mesela millet wî tenê zanin. Ya divê mesela cana pîrek xeyrin tên ba me li ba me em êwat êk werin ez xwazim seviya jî xeberdim. Ciwan ra 24 saat hizmeta me ye. Mesela ziramê wan tên divê o miçkînekî te qet çikînekî divê min qet çikînekî edim qet te çikînekî divê min destê min pê nebiye min darkî lê nexistiye. Edim te dar lê nexist başka te qet çikînekî tebekî wê bê perêşt be. Tebekî nêşt vera mala bavê xwe, tebekî jê xeber dave, tebekî wê danî ve paşa civatê, te wê nexis cuna insana. Ev ya tamam. Ev ya tamam. Ev zulme, ev şiddet e. Yani ev psikolojik şiddet nabinin. Perskireka mezin ez bawerim eve divê em wahînî çeşitê şiddetê bikin ne misal. Eri. Mesela adi diye psikolojik şiddet, cinsel şiddeti. Yani em bêjin pîrekî küçê haret wê rahatsız bikî, bi telefonê wê rahatsız bikî. Yani çawa em zilam harin karin harin derva, harin iş, harin xestanê, harin işê xwe. Pîrek jî gerek kar ve derê. Yani wata ku tu ew bikî ya cinsel şiddet bi zorê mesela wê ew bikî. Ezegib telefon ha vega teknoloji divya vayda pragbiye. Yani em dikarin bêjin şiddeta teknolojik mamoste via way. Medya civakî falan. War hadsiz dikin. Aviye cinsel serviya vay ezege cinsel şiddet heye. Ev şiddeta siyak ebdibin. A çara ekonomik şiddet. Ku ebdibin. Yani mesela tevega go miras. Yani mesela neyli pîrek bişxule eviye ekonomik şiddette. Te perevez bizorejê bistînî eviye ekonomik şiddette. Te ku xwedê helal kiriye miras heqê ve te nediye eviye ekonomik şiddette. Te perevê bi zorî destê derxî evana tamam ekonomik şiddette. Tu wê bê perejî bêlî, tu wê hêsîr bêlî, ev evana tamam ekonomik şiddet. Ve wî awayî em çar çeşît şiddetê me hene. Em li ser vî awayî bi hezara eğitimê me hene, bi hezara însan hene. Mesela Diyarbakır hevde hev ilçe me hene tamamê muxtarê Diyarbakır gund dahil me em çûn me wan re xeber da. Em wan teva civînin û em ji wan re eğitim dibêjin. Uzmanê me hene em ji wan re dibêjin. Çünkü muxtar jî ew jî qenaat önderîne. Yani çünkü her muxtar ki ciyê kullêye milletê oy dayê bûye awayî mazinê eka xwe ye, mihela xwe ye, mazinê gundê xwe ye. Ve ya muxtar mühimin. Ve tamam ev jî. Duangu hidarî dike wek we got. Ev jî tamam yani eğitime de baskın bervî awayî jî li ba me mele seyda do öğretmen sisi muxtar vana pir mühimin. Van her çar xatir pir em önemli. Ve mamoste ez ê behsa xebatê bikim lê dawî ez tiştek dî jî bipirsim lewra civakê de ev na wek kar nayê dîtin. Wek dibêjin ya ev xanımı yan jî ev îşî wisa bi nav dikin. Êdî dibêjin ma hûn çi karî dikin ji xwe me ji were makîne standine. Nizam ji xwe ev robotê melkesê robot derketine yekcar îşe me jina me
مر دبیجن شخوا دگری کامون چی ایشی دکن یعنی evci ne şiddete ki ama müstehertim dibijin onun çi işi dikın onun geri çitin dibijin ya itibarsızlaştırma yani değersizleştirme musabejin emveci karın mek şiddet. eri valla bir makine haval kimeye proje tarif dike. Mesela ya cilam bulaşık makinesi hır şukle. Rast. Ev şukwa fırağa düşüyor. Fıraq şu nasıl? Rast. eri emvecin çamaşır makinesi heye evcid şukle. Evci cila düşüyor. eri evcid şu. Süpürge heye evci yani vana iş hesap nakin ez xwazim seviye vay mesela zilama eko me temaşet kim. Roki bo xwedê ciyê xwe degişkin. Ama roka tenê. Roketine zarokê xwe minêrin. Erê. Ez jî zilamim. Ez jî mesela ema vîzanim. Yani roki ciyê xwe û pîreka xwe degişkin. Tu euro işte firaqa bişo. Tu hondur paqişke, nan çêke, xwarinê çêke, hondur bi kêskê, mêvana xweyke, zaroka bişîne mektebê wan ji mektebê bîne, cilar wan ke û tîpke. Roki tenê hema vî bikin ku em jê re empatî. Yani xwedê xeşûna wî bira tiştekî xeşûna te. Hiçka birêne ev çawane empatî pir mîme. Ber wî awayê pîrek bişuxulin vêga pîrekê ku dişuxulin jî a rastî tadel sewan heye. Em ji dalya ve mamoste hem wî işi hem dikin hem vallahi yani ege vicdanê me hebe silam gerem vîzan mesela em bêjin em jî dişuxulin bêjin pîrek jî dişuxule êvarê tê malê yek ji xwe re al televizyonê godarît ke ya da telefona wî destî wî daye êdinê jî saet 5 da êvarê tê malê îşe dest bi şîvê dike dest bi xwarinê dike mêvan çûndin hatin temam tê wî daye ber wî awayî gere empatî me re heve gere em xwedê xeşûna pîreka me goya rokî em wî bikin em ê hîndî jî wan fehm bikin. İnşallah bejim piçek jibe ekul me guhdarî dikin hindekekî jî bê xanima xwe îro fêm bikin bikevne ciyê var rojek diyarî bidin wan bêjin bila ew jî li xwe binêrin pekî mamoste ji bo van hemiya hûn çi xebata dikin îl eylem planı ve got me amade kiriye hinek afîşbûyê hene ez dixwazim behsa xebatê kademê û kadesê em bikin lewra ev jî mijareke giring e temama behsa tiştên wek magazînsel me kirin lê ew kesên ku rastî kuştina tên ew kesên ku tundiyeke dijwar li ser wa heye me ev hemê ji gel jî pirsîn em bersivê wa guhdarî bikin paşê em binêrin em li ser van yek baxin ka nav gel de gelo vê mijarê çawa dibînin em vê jî merak dikin kan binêrin bersivê gel çi ne paşê em li ser wan bersivan berdewam bikin. Tabii ev şiddeta, ev tundiya sedeme ve abori, civaki, deruni, psikolojik sebebi vana veya heyi. Jibervi havi ev persgereka civakiye و اف پرزگریگا جی ورته خویا کرن او ور دوام بگه سر عرف و عادت گلنگه مثلا çok az او چی کیم به او inanç او با ترکی به bağlılık کیم به اوایج دی acaba sedema şiddetal سر پیرکا عرف و عادت قلس به باوریاد نوا جنومر ده قلس به او جی به صدمه شدتی لید برجیده وک کاورامک وک ناموس یکم دبیجین او درد که به میدان یعنی گاواک عرف و عادت کیم به قلب به نوا جنو مرده وک هاوی ناموس یج درد که به میدانی گلک جارانجی صدمه شدت دال هم برد پیرگه تکرین کوکاوی جی مرکاری به ناموس veya görgü usulü yani bağlı mırova, düşünce vanı, fikir vanı, hareket vanı. Demek o mırov zaten behiç bir affedersiniz mecram talibi ev yani jina pır kısıtlamıştıkın, pırman zorlamıştıkın baliye usulü. Yani dukokavet ber perverditi şey dukokavet cehaleti heyi. Yani insan gavaku zane be zanyar be hişmend be ev persgerege xo be çariye medeni çareser bikin. بله
ام بردوام دکن ما مست ما گوه داوا دادی گو مثلا ناموس درد که بگل ناموس تنیا جنایه افجی وک پرسنیشانه گست دینم ام بس خباتی و بکن ولی سروی مسئله جست خوازم شیرو به یک بکن. Yani ev namus meselesi arasti yani namus buna zdilama buna pirekaş yani ya tabii ekame dahi kültürame dahi yani servi avayji okey yani mesela embejin vatak problem ki deri yani dinava pireku o zlameda yani ev merv gere nefsil kıyas yani vata embejin Gota namus bina pireki teninine yani embejin zilam her tiş kar ve işte Şinaddiya bine Asya bine ondan sonra Virda hare yani gere merv avuli tişkil de merva dahibe yani gota zilam bi xuslek ki merva dahibe merv gere karşı xujub xwase gota xuslet merva da tnebe Merv nedvi raya başta yani tuvatat nedvi raya başta bitin karış dini racibi ya otici içmat nedriya baştayı. Bevi avay yani ev mesela şiddet teni mesela namusiyeni ne yani mesela embejin piregükten bame şiddeti önleme izle merkeziye mehiyet xwazım egem saadet heve ekate nişanda yani wen bikarbin nişandin ali kari havcebez ali kari yavkim Livrda mesela Diyarbakır Kamevaheye bu ilde şönin var. 24 saate vekili evra. Yani şiddet önleme merkezi. İzleme merkezi. Şiddet izleme merkezi. 24 saat evra vekiliye luguri uzmanime görevline. Embejin yeki kürdü beni zulme dabe. Pirek ya da zilam ya da aktiyar, zaruk fark nakke. Vega mesela nakhwazı ve algıya çebibe. Yani sadece hem ali pirekane çıksatine. Hem ali rastiyene. Yani carna hin zilamcı rasti şiddetin evci heye helbettene em bahsajnat kan lejber kujim betir liber. Raste. Darşkestine de bejin kurdede. Tabii bahsa betir jinat. Yani mesela şiddet önleme izleme merkezi Diyarbakır, Civi Belliyel şehitlik semtiye. Yani eko bine zulme dave mesela çendiviyal zilam kihat. Hatta minaskir, naskir. Dve Xan Mamnu Zarkemi havra dve mali avetne. Tam yüyraç koy dertini. Ama işte 24 saat lüderi ekene uzman hene kiserite ve belayı dibine zulme dabe kare vere ve tavere em destek her türlü destek dini. Hem psikolojik hem bejin hem jiz aliye peşketi ve hem alikari hunde de. Eri barınma vata ekeve hukuki destek hebe em bejin xodineke yani doktor icabı ki em düşün ki hastane. Yani wan ihtiyacı var koy dertini. Yani 24 saat vekiliye telefon numarası kemeye xwazim ez bejim ez müsaadet heye bana nişanda bana pırmiyim. Avana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakaniye meşandine vana emli her ci dadlaqinil Diyarbakır tamamı Türkiye. Haştevit vajarı mı? Li billboardda işte her ci avana em belatkin buna insan bevinin 183. Beni. Sadu haştevsi. Beni. Vata ki beni evkida ta'da lebu be ve numarayı bigare hemen koyili dertini. Hemen de koyili dertini. Şu me bahsa kadesteci bikin sadu duazdaşi hundikarın dama preskrek derket sadu haştevsi sadu duazda hundivan bigerin sepandına kadesteci hundikarın ser telefona xabar bikin mamusteme ve bahsa vanji bikin jgayni ve afişe ko amade kirin hundikarın vanji nişan bikin. Eyvanji ev mesela yekji İçişleri Bakanlığı Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Van Bakanlığı tamamı havra kadına el kalkamaz. Dve xwazim tu ekbiki. Dest li ser jinê narabe yani dest jinê ranave. Gere dest ser jinê raneve. Raneve bele. Kalkamaz. Ev ya jî ev ve deri ev ya jî em tamam belatkin her jî. Mesela seviye 5 milyon zilam ve ishal hatta seri sali gere eğitimin biduvan Türkiye'de. Diyarbakır sadu dey hazar kerem zilam biduvan hatta heydi mehime maye sadu haşti se hazar hatta vega me zilam eğitim davan.
Diyarbakır evi hem edi bi avay civak ve edi hişmend bibe. em rapor dişinin her mehji ekira ji valilik dişinin ev ji dişinin ama Türkiye'de 5 milyon zlam gered ve eğitim eder basbın ev vanaji ev broş kim afişe hoji em her ji dadlaqinin etxazım ekrana ve xudej varaz ev ji na havale men nişandan yani dibêje şiddet alı serjine suci insaniyete ev ji dise slogana wezarete ku behevre afiş amade kirne adawi ji em bibinin mamusta ve ji em tikarin nişan ev ya ji deve şiddet gördü vata ve deve ve digi zulmü di taadi di تخوازم تتقبكي وياوي ولجي شدة تيانجي ونراستي بخوا شدة تندية هاتن نسكنة افسوجك لبان نمرة 183 وندكارن بگرن شدة على سرجنة هلبت سوجة امبيجن وياواجي افيشك دي هاتية آماده كرن جعالية وزارة ايه بله بوی آوایی براستی جن میر فرق ناکه زاروک یعنی جی ام بجن بتایبتی زاروک و جن جبر کراستی بهتر توندیتن ام دردخم پیش لیوک ماموسته میناک شیدا جانا میر جراستی توندیتن کسین کو راستی تشتکی و ساورن دکارن 183 112 بگیرن یعنی لکیجا باجاری بن بلا سری لسازی آوی باجاری بدن از باورم می آلیکاریا و بکنم تمام است. نری الراس yani vata goya 24 saat cime ve kiriye ve gal tamamı vilayeti Türkiye heye ev şiddeti önleme merkezi Diyarbakır'ye 24 saat ve kiriye vata yekid bini zulmü da tadida ve embe jimali be avetini lehstin buxaya hayat ya ji embejin tehlike kilseri heve piyoj kare were ya ji 183 ve numara bigare ya ji hara karakoli hara jandarma ji embejil gundabe hara jandarma ya ji kades emdibin peki her telefona da akıllı telefona da ev uygulama ki vata butune destekol butune xın en polisli kurbe 5 dakikada 10 dakikada خود گینه از دخوازم ماموسته از اینها داخم و از نشان بدم حالا نشان دی پر باشه ون بحث بکن از داخم پیشی لورا بریا برنامه مدانه خست مخواست از لور نشان بدم و نه مالپرا حوالی من نورالله که نشان بدم در هنری من از خوازم نشان اون کادس بنویسین درد کوی و نه بیشین یکله دما و گوت یکله او بخوای دیو دا کوی جخو بلانه برکلام دما و کادس داخست اون همه آگاهی خوشی لسر دنویسن دما داکت روپلکه و صادرت که به پیشیاوه نها من داخسته به تلفن کی جا زمان به اون دکارن وی زمانیجی هل بجرن اما بیشن ترکچه لورا لگور ام بیشن برنامه ترکی ده بیشم اون نها بخو اندام میانجی ولاتی ترکی نه و نوام پرسا یک بیک ببرسوینن ببوره نورالله دقیقه لگور و ناجی هل بتونه آگاهی خو بنویسن لور نمره و دخوازه ام بیشن آگاهی و اونه بنویسن دما كنتش تكجيبو خدينك لور ودغميك دار كيف دما وابا هاي حمل نبي ساندن ونبيل وبكن هما حياه هر زياده 10 دقيقه هر زياده 10 دقيقه وسازين كوبفي اشيره علاقه دارن بجهجنا هوارا لورا جلك جارا خدينك يعني ام راستي مرناتن جلك جن جيانا خوش دستدن اف سپاندنك پرهجاي وزارت کارنا خوي اف سپاندن اواكري مخست برنامه ده نشاني وبدم داخسنا وجي پرهسانا بنرن د چند ثانيه دم داخست ماموسته مجي بحثا ويكك ونه آگاهی آخو مگوت سری بنویسن و زوب زوجی او سازی بگهجنه هوارا نو سماموسته. Yani Servi Avay goya hakikaten tamamı kurumu me devlet vi Avay da per hassase. Yani em bejin 183 ev numara me vata yekli bigare em bejin cinayete gel zulüm hebe mervet bigari tikez navete ifşa nake diziye yani. Tatlı bir kari navi hoşine beji. Beji em bejin lve mahalle lve mali okey haro şiddete haro lehstine yani وطا تجي بيجي هم كيف بني قيدي mutlaka emtinici.
تيجي يعني اريد ليه ما مستتشتكوا صحيح دناب جواك إذا جانا أم دبين مثلا ما بيجن جنك راستي شدتي هات يعني بابي ولدا يعني جميري ولدا براي ولدا دچن شكايت تكم باشي بيترتين وات درسين كات شكايت كرم دف جوي كي برده أنا أزت بكجم أنا نظام أزت چشت بكم يعني في دمجي وقت psikolojik شيء إدي جنجي أم بيجن باندور لدبي ودف شكايت أخو خاصة برده تربية ويتشكي بيجم كرم كن أفشيدت تربية واي بيرك يكود بين الظلم دابنا بيرك ب زاروك بين اختيار بين كيد ببراب يكود بين الظلم دابه جين كره هنك مروا جسارته به يعني وصما ما بترس يعني وطات بين الظلم دابي وطا وري بيجي خاطر في بيجم وطا بيرك حقا بين الظلم داب بين التعدي دابه يعني تمام دستك جراهيه يعني zulme devlet karşı zulmeye kabul nakin diye kabul nabe jibberuya vay yani ama eko şikayet eko dibine zulmeye de gelip çıkacak sarataya be yani biraz sazane devlet piştaviye yani vata embejin hayati risk hebe vere bame tükesin kare hukukiyeki يعني جانا جبر كتشتين وصاجي بيكتن جدار دوري دترسي في ديدكي دبيجي ويجمره بيجن آتا شو نظام زلامي خوش شكايت كر والله إذن خوش شكايت كر سوينرينه إيكو زلميت كبر أو شربك بلاد ناو جباك مروة حقلي به مروة حقلي به مرو كرب مورا جسارته به تحقلي به شي زلمي بك أو عيب عيب الشرب إيوية يعني إيكو زلم دخلنا إيكو زلم دكي أي بشرب إيوية خذ منك شيء نيجي بيجم عرفت يعني ev mesela تعدو والظلمة أم بيجي لسر بيركا ولسر زاروكا وياجي لسر إنسانك ضعيفن السر وان يعني لسر تمامي توبلمي هي ev mesela تنكاري بيجي يا ولدنا فقيرة ده هيدنا زنجينا ده تنه يعني دترسن از خوازم به پرسم پیرک دترسن اخبار بکنه و سما مستبد تایبت يعني باقي زلام بچه کی دی جسارت او هبه باقي انسان وعيب ناكن حنك خوان ناكن لبيرك دترسن يعني جنب بجن اخبار سخته پرتين اجوره يعني حتى راستي كيم تاني اما ايكو تاني بريوي راستي يعني فيج خوازمت بيجم هر صد بيرك ايكو شدت بينن حيشتي و نه هي مراجعات تجيكي ناكن نویرن yani. اری جسدی یازده کس اکود بینی تعدیدانه اکتکن یا چون قراقور یا لصدو حشتی و سید گرن و جاجی قدس که اف لوی اکتکن yani جسدی حشتی و net جیکی اکناکن yani رقم که پرمزنه mesela اتخوازم وی بیجم yani اکو هنه هر رو پیرکی خودخن yani eko mesela madde bağımlılığına işte bejin ne yokun ne kesin yani rojarki ne yani harotkin berviya vay mata edibine tadida ve eko edibine tadida ve gerek cesaretten mervahebe بلا هي جوي مسألة بن ما مستوى وقت ما جي هندك ما وك أم بيجن داوية دزبي ببرسم جوا يعني تدي دنا جواكا تركي ده نتني أم بيجن الهرمي دين بيتر جي دقري لقور ولاتي دين Peki demek باوری کم ده بگلو افتوندی درد که yani yan ام بیجن باوری ama قلست به جبروی تشته کسب درد که پیشیام ام به چه بنرخینه؟ والله آراستی yani تشته به باورن ام وسناکن yani tamam din demezsin توندی tune problem de verdaya em nizan emşçi baverdikin yani mesela Hazreti Peygamber mesela پیرکاوی هبیه قیزاوی و تا قیزاوی دهات و درج بری رادو پیا دستی قیزا باچید کر Hazreti Peygamber oka mesela Hazreti Hatice yok biye iş yani işi ve hebiye insana daya şoklandını Hazreti Peygamber bale biye eri yani evega emjui dini baver bikin em gered riyavi dabin yani تباور دكين أما تشتكي نيتكن. مثلا أو دين دفيا حقيقة بيركي بده. قرآن كريم ده آيات هي. دفيا حقيقة بده. ثاني شوانه. تعديل سكيد ببليون سي إنسان ضعيف تبه. وتا بيرك حقيقة وان تكفى دستيوان أو قشيدة شنابينن.
ji ber wê jî em bêjin tabii pır mühime lo ma zabqa bahs dikim divê me ya miras lo ma zabqa bahs dikim ta insan ki qeweta wî hebe degera wî jî heye bêya wê xwedê heq kiriye hiqûqa me heq kiriye hiqûq divê weka hevin divê bid digere bidî ama çawa dikin bav hê rehmet nake dide ew pîreka wî jî alî wî dike mal se dese kura rast e Çîzê mağrum dikin, qîz orada çi. Wê bêpar dikin. Weta qîz bêpar ve dê û bavê weta qîmet nedê, zilamê wî jî qîmet nadê. Ew jî qîmet nadê. bêje ji xwedê û bavê te wisa kirin ez çima qîmet bidim te Lay mesela ez mal zanim 4-5 hezar dolim erdê wan heye. Zengînin otelê wan hene, erebê wan hene, xaniyê malê wan hene. Wî tamam sen navê xwe çêkirine yek donim nedane qîza xwe. belê Ve qîza wê zarokê wê îş napînin. Yani zulüm o qat be. Yani zulüm gerek zulüm çêne be yani. Bêya wê gerek pîrek ji heqê xwe bixwasin. belê mamoste Yani ez viya dixwazim ez pardon ez qedînim mesela em bêjin weta nedin pîrek jî divê ez bistînim ê birayê min ji min bixeyde. rast e me tirsiye wisa hene Divê wê min heram bikin, ew ê ji min bixeydin, ew ê min ew bikin. Ondan sonra heqê xwe naxwase. mixabin civak ji ber ku wan eyboyî dikiye wa jinav xwe dûr dixin wek dibe afaroz dikin ji ber wê newêrin ew jî em gelek spas dikin mala we ava Faysal Yaşa alîkarê müdûrê malbatî û civakê Diyarbekirê îro derbarê mafê jina de agahiyên hêja dane me di kurmancî de dibêjin me biha kirî arzan nefroşin bi rastî gelek malbat ji bo zarokek Xwedê Teala bide wa gelek tedaviya dibînin gelekî dixebitin dema keçikek wan çê dibêje wisa hevdû bêqîmet nekin hey ji mafê xwe hebin ji bo jina jî em bêjin bixwînin bi rastî ez bawerim wek mamosteyê me got mafê we bikeve destê we de hinekî dî hûnê baştir bibin gelek spas dikim ji bo agahiyê hêja hûn pisporê vî îşîne bêtir lê çend gotin min xwestin ez jî bêjim İnşallah di nav civakê de hindik jî bê em kesekî jî biguherînin ew kes wê nifşê pêşiya xwe biguherîne baştir bibe sibe li ser mijareke cuda bi mêvanekî cuda remêdî selivê derê bin di heman saetê de em ê li vir li ser hem mijarên cuda baxivin hem jî li ser nûçeyan dîse baxivin elbenda we me dixwe baş binêrin roja xweş derbas bê.